saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubuh, ini kotoman resubuh Pak Bu, minuk jolok aja na to langsung manre malaki jowe, kemudian kita minum namo talut tagong, yang penting minum jolok pura pi minum napa malaki nanre iro nanre aja tataripakan reang ko papasan na tau pandai tapat tereka aja ni taripakan reang ijepu bangi ro nanre biasa. Kemudian kita cium imawi napa yemma irobauna ya naro nakada ipandrei nyawai irona satu panditero ipandrei nyawai imawi napa yemma napa bismillah napa yandre kasarana pura yero ala siki jepu siki aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahangin napa sae napa yandre napa yemma angka tau pandri tama pak gurangnya maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena napake jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yero nak pamulangi mau yolo napa yemma iro bau nanandre napa yandre kasarana. Yang kedua deni mau ya langsung yandre tapi itahangin apa sae ya na tu nakalepanre lahirannya. Kemudian yang ketiga dimakan biasa pura piero napaki malapakan reang tapi makade tau pandrite namoyam itu nak talut timpu nak toni mau pakai mau puasa demo maliwasat tuh